I Svjatomu Duhu, i ninje i prisno i vo vijeki vjekova. Amen. Blagosloven jesi Gospodin, nauči ja opravdanje Tvoje. Slava Tebi, Bože. Aleluja, 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 i vo vijeki vjekova. Odjevivo si javi miru, Hriste Bože. Evo, danas smo ovdje kao i prethodnih 10 godina na skupu Parastosu Avalskom korpusu. Znači, prvo da kažemo da smo na mestu na kome je pokojni poručnik Milisav Marković Kića podigao spomenik svojim saborcima iz Avalskog korpusa i Konatičke brigade. Da je ovo jedno malo selo koje je jugoslovenskoj vojsci u otadžbini dalo čitavu brigadu. A neposredan datum je to da je streljanje generala Dragoljuba Mihajlovića 17. jula. Kako sam i rekao u govoru, molitveno se setimo generala Dragoljuba Mihajlovića i njegovih oficira i vojnika palih za slobodu. Dobro, 74 godine posle, šta je poruka? Poruka je da nismo daleko odmakli od te 74 godine, ni po pitanju istine, niti po pitanju ljudskih i građanskih sloboda. General Mihajlović danas, uprkos rehabilitaciji, i dalje nema ni jednu ulicu u Beogradu, nema ni jedan zvanično od države podignut spomenik. Sve što se od spomenika podiglo generalu Mihajloviću ili bilo kom od pripadnika jugoslovenske vojske u otadžbini, bili oni rehabilitovani ili ne, ili čak da nisu nikad ni okrivljavani ni za šta, država nije podigla ni jedan spomen, dok je sve to uređeno na nečiju ličnu ili privatnu lokalnu inicijativu. Pomenuli ste istinu malo pre, šta je istina? Istina je da je general Mihajlović izdan od saveznika, a onda proglašen za izdajnika od svojih neprijatelja. A zapravo neko ko je izdan ne može biti izdajnik. Draža Mihajlović je prvi gerilac porobljene Evrope, prvi protivnik, oružani protivnik Nemačkog rajha. To je istina i kao takav je i stradao. Znači, čak i u sudskom procesu koji je vođen protiv njega, on nije osuđen za kolaboraciju sa Nemcima, znači kada se dobro pročita presuda, nego je osuđen za izdaju Narodno-oslobodilačkog pokreta. On nije uopšte ni bio ni pripadnik Narodno-oslobodilačkog pokreta, nego protivnik. A recite mi, šta se radi danas da bi se čitava ova priča približila mladima, da bi se više upoznali, više aktivirali? Sve što se radi, nažalost, radi se samo na nečiju ličnu inicijativu, bez odvojenih sredstava od strane države, bez ikakvih programa napisanih ili primenjenih od države. Znači, sve je ostavljeno pojedincima na volju, pritom se i dalje protiv tih pojedinaca država, da kažem, bukvalno bori time što ih onemogućava u svom radu. Šta je vaš zahtev na kraju? Kako mislite da treba da se postupi u vašem slučaju kako bi opet došli do te istine, jel? Pričali ste o stanju u odnosu države. Prvi zahtev, osnovni, je da se otvore arhivi. Mi smo jedina zemlja da kažemo, od svih zemalja istočne Evrope kojima
nisu u potpunosti otvorene arhive. Znači, čak su i Slovenija otvorila, i Hrvatska je čak otvorila arhive, da naši istraživači idu tamo da se bave informacijama. pa da uzimaju građu iz tih arhiva, ali mi ovde to još uvek ne možemo. Slovenci su eto čak pobrojali naše ljude koji su pobijeni u Sloveniji 1945. godine, a da naša država nije našla za shodno da preuzme tu dokumentaciju i da obeleži njihova stratišta u Kočevskom rogu. Mi čak ovde, znači isto, znači jedan od sledećih koraka bi moralo biti da se obeleže stratišta svih stradalih od 44. pa ajde evo da tako kažem i ima ljudi koji još uvek stradaju od ovih vlasti samo zarad svoje ideologije. To je osnovni zahtev, da se prvo to obeleži i da se utvrdi istina i, znači, ne samo ko je ubijen, nego i ko je ubijao. Jer moramo znati s kim imamo posla. Ako imamo posla s ubicama, ti ljudi se jasno moraju označiti kao ubice. To je istina. Znači, istina je jednaka odgovornost. A uvek je bilo. Hvala vam puno. Hvala vam.